Басын чыгарып рекламага сатып бер, акча керек мага деди. Доктор ака деп мен өзүм багы жаман оюм жок, улакка алып бардым. Биринчи улакка алып бардым, анда да көрдүм. Ал жактан чаап алып келдим. Бул улакта дагы клиент чыгып атат, алып барып берип коем. Дедиле кечинде минип бардык. Минип барып байлап коюп, айгыр арканга көмбөгөн айгыр чалынып калат деп байлап коюп эртең менен отко койдук. Түшүнүксүз болуп калды, эки мурдунан канат эле да өлдү ошол жерденчи. Эми ошону төлөп бересиң дейт. Мен айттым, о жерге келген кишилерге да айтам. Мына сарайдын ичинде болсо мен жооп берем. Ал өзү айттат, тетакка алып бар, улакка алып барып, реклама кылып бер деп туруп, өзү алып бардырып алып туруп, анан кийин ошондой болуп калса, кырсык болуп калса, сен төлөп бересиң. Менин моюнума келди. Ошону элге салган атасың, кайсы берге турады, Кандай дейсиңер? Эмне, мендеби күнөө же андабы? Мен баягы ага айтпастан, Карим ака, минип барып өлтүрүп койсом, анда менде күнөө болот. Ал өзү алып бар укам, алып бар улакка чаап реклама кылып бер, сатып бер деп туруп алып бардык. Эми биз аны атайын башкача чаап же эме кылып өлтүрүп койгондор. Аны алып барып туруп ошол жерин өлүп калса, эми бизге жагат, мага жала жагат. Сен төлөп бересиң. Ошону элге салайын дедим. Бу тегеректеги аксакалдарга да бир шере кайрылдым. Өзүмдүн акаларым, тааныш акаларыма да кайрылсам, сен төлөп бербейсиң. Кааласа, каалаган жагына кайрылсын, сенде күнөө жок деп түшүнмөй. Дагы элге да салып берейин дедим. Ушул сатуудагы ат экен. Бастырып турайын ары бери. Азыр мен бул аттын маалыматын такеден алып берейин. Кел иним даги. Сатууга чыга турган ат ушул экен, Алейкум ассалам. Маалыматын бере берели. Сатууга чыга турган ат ушул экен. Ат 3 жаш. 3 жаш бышты. Жок. 3 асы. 6 жаш, 6 жаш. Түпкү ата теги чүйдөн келген ат. 5-5ке чабылып жүргөн ат. Аламанга чынында салынган эмес. Жакшы. 3 жаш. Ден соолугу таза. Ошондо мунун каны кандай аралаш барбы? Аралаш. Күлүк барбы? Бою канча чыгат? Бою 55 менен 60 тегереги чыкпаса керек. Ден соолугу баары мыктыбы? Ден соолугу баары мыкты. Сол жагыңа да буруп тур, Ар жагыңа да буруп. Жакшы экен. Иним баасы канчамын? Баасын 180 деп койтабыз. 180. Кем болобу? Кеми бар. Жакшы экен. Мен жакындан тартайын. Айгырга коюлганбы? Айгырга коюлган. Үйүрдө жүргөн, 2 жыл үйүрдө жүргөн. 5-5те жакшы чуркаганбы? 5-5те жакшы чуркаган. Күлүкпү? Күлүк. Мен азыр жакындан тартайын. Кое тур, токто. Маңдайынан омурот туяктары. Азуусу, мынакей. Чүйдүн жылкысы экен да. Чүйдүн аттары жана командага чабылып күлүп келет го. Ошондой кичине өнөрлөр бар дейт күлөктөгү. Аламанга салына эле экен. Нар жака урчу арт жагын тартып коюп. Түз айдар. Кайтыр. Болду. Булар алиги бизге окшоп мындай оозду какканды түшүнбөсө керек, Чүйдүн аттары, Силер только камчы менен. Сарайга кирдик. Салкын сууну септир. Сарайдын ичи 2 жак желденип, 3 жак, 4 жактан эшик бар экен. Айнектери менен. Такейним аттарды багып атасыңбы? Багууга келип атат. Лечение болду, токтоду уже. Лечение болду. Эми кандай, только багууга аласыңбы? Айгырдан келет, эме болот. Азыр просто леченияга турган аттар. Азыр биякта место бош болуп ушул жерде турат да. Лечение келгенде, башка ат келгенде бул леченияда аттар тиги сарайга келет. Тиги сарайда ат бошот азбат көрөсүз. Жакшы экен. Азыр мына аттардын көпчүлүгү багуудагы аттарбы? Багуудагы аттар, багуудагы. Буда жаңы келди. Акалар аттар да жаңы багуудагы. Налар багуудагы. Нода жаңы келген чамасы? Жок, бул лечениеде турган аттар. Баягы тизеден ишип кеткен болчу. Биз тартып кеткенбиз. Эшикте мен лечение кылып атканда. Азайып тур, Бинт менен ороп койгон элең, Бул таза багуудагы. Аркыдагы баг. Бунда баг болсо көртасыз, булага чабып. Бул катуу барат экен. Өткөндө кесейинби деп салып атканын да кулдан бездег, Жем чуу айыккан ушулбу? Жакшы экен. Булардын баары багууда.
Bağlıdan. Düz bağlı. Bundan bir yaka liçene kata albaysın mı? Liçenega жоқ, liçенега. Бағуға ғана? Только бағу. Жақсы екен. Баг аттыдағы бір тартып қойады екен. Қайсыны? Баг жаңа келгендегі видеосын жерге тастап қойып қойады. Білет, партияға келгенде мынан бұты қандай еді? Азыркы бұтығы. Башындағысы видеосын сізге жөнөтіп қойып қойып. Башындағын жөнөтөсүн, мақұл. Носы дағы бар ле? Қайсы? Нарқылы? Ал леченияға келген алда. Мынада жылыш жақсы ма? Жылыш жақсы, мұның бір видеосын сізге жөнөтіп. Жаңы видеосын қосып қойып. Жаңы келген мезгіліндегі бі? Жаңы келген видеосын қосып қойып. Шулаттар екен туғандар, азыр тұрған. Азыр нар жақты да көрөбүз. Біз азыр арқы сарайда тұрған аттарды да көрөбүз. Анан дагы маалыматтарды улайбыз. Мыналар сыртта тұргандар екен. Мынанда бір өз бақкерден келген бұтына жеміс күлді алып келген, жақсы бақкерден алып кетеді. Айығып қалды? Алып кетеді. Неме қылып алам, бұлақ бүтті батформа қойып сатаған. Еметіп қалыпты, чөп жерін жеп қалыпты. Базардан машина келіп шығып. Бер жақтарында жаман сыйыр өріп тұр ғой, бұларда личене дағылар ба? Алатоны бұяқ алып кеп қойсын ба? Алатоны ертең құлаққа ұшып берді, радиодағы тұрсын деп күйіп қойды. Басып тұрсын да чұрқа? Басып, өзі жақсы. Шылар бошоду. Мияқ күтеме. Моғыл босо личениядағы емес бұл. Алтын деген дос боламын ақыл. Бағудағы? Бұл ұшы ерде тұршыл Алатонның ордында. Мияқ полный үшін ат жоқ қойса болып қалды көрдіңіз. Жаққа баққанға таза аттар келсе, мияққа келеді жана жақта личениядағы аттар. Бұл жаққа кіреді деген? Бұл жаққа кіреді, жаққа жалаң, только баққаны. Жақсы кен.